Last 48 seconds. Okay, kung anong taba, huwag kami nasamong sa mga players. Nasamong lang yung sa ligawas. Sige. Hindi ka mo pa yung di magumot among araw na yung taon. Ang kaya ilabot sa sunod, mag-yung ito. Kami nga tanong ng ito. Okay, para mahuman ang mong kanil. Kapag isa... Okay, announce na po ito. Isa ito yung mumulta sa grupo nila sa araw ng luman. Mumulta o 5,000. I-announce lang na po daan. Sige na. Warning na. Ayun lang ito. Ayun lang. Okay, nakuha si Mr. Sally. Ubunti ito bisa Mr. Blue. Pass to Mr. Sally. Blue. Okay, bumasa. Nakuha ni Mr. Karawan. Okay, by Mr. Pass to Sally. Sally to Ubunti. 24 second shot lang. Down to 20. Sally. Okay, hindi pumasok. Nakuha ni Mr. Yap. Paano mo piyap? Okay, nasunod ni Mr. Nakuha ni Mr. Blue. Hindi pumasok. Nakuha ni Mr. Manggubat. Manggubat to Manggubat. Kasi Mr. Manggubat. Yap. Dribbling the ball. Mr. Yap. Nagmamandi siya. Okay, ano yun? Hindi pumasok. Nakuha ni Mr. Bacolet. Bacolet to Manggubat. Okay, hindi pumasok. Nakuha ni Mr. Jubao. So yun, nagmamali ako yung sindot. Nakuha namin sa Mr. Bacolet to Aliho. Okay, masok, Mr. Aliho. The last 4 minutes in 4 seconds. Okay, tulan ako yung sindot. Mr. Manggubat to Manggubat. Okay, hindi pumasok.
Nakuha ni Sir Alio. Alio, pasa. Mr. Alio. Mabilis sa oras. Last 3 minutes and 53 seconds. Santa, delivering the ball. 24 second shot. Down to 20. 15, Ubiki. No good. Nakuha ni Jess Tuga. Okay, ano yun na? 2 minutes and 40 seconds. Okay, sudah ni Mr. Yap. Menggubat to Aleo. 24 second shot lang. Menggubat. Down to 20. Aleo. Bakul. 15. Okay, bagus gol. Bola sa team Pep. Kibu. Juga umum ke ball. 24 second shot lang. Dandan, power move Mr. Dandan. Okay, let's stop. Ubiki. Okay, by foul. Unang throw. Pasok. Mengubah jersey number 8 dribbling the ball. Pass to Alio. 24 second shot. Karyawan. Okay, stop. Nakuha Mr. Chugao to. Okay, may loose ball. 24 second shot. Down to 20. Okay, dito. Bola sa TV. Down to 20. 15. Okay, pasok nakuha ni Mr. Yap to Dandan. Dandan nag-iisang Dandan. Hindi pumasok. Okay, nakuha ni Mr. Ubiki. Pasok, Mr. Ubiki. Last 2 minutes and 43 seconds. Menggubat jersey number 26 Sumaraksa. Pass to Bakola to Aleo. No good. Nakuha ni Mr. Yap. Okay, sudah. Yap again. Pass to Dandan. Dandan hindi pumasok. Okay. Bakola, jersey number 30. 24 second shot lang. Okay, James, time out, James. Time out. Ubing dito Dandan. No good lang. Dandan pa. Okay. Minus ball. Bakola, jersey number 30. 24 second shot lang. Aleo. Down to 20. Manggubat. Pasok. Mr. Manggubat. Tuloy. Ubing ito Yap. Yap, nagmamadali Mr. Yap. Pasok. Time out po ang EDTV. Time out po ang EDTV. Aleo. 24 second shot. Aleo. Down to 20. Aleo. Okay. Pasok. Mr. Aleo. Yap. Okay. Yap to Chugao. Follow me. Okay. Pasok. Mr. Chugao. Ano bilis sa oras? Last 1 minute and 41 seconds. Okay, lapit na ba tayo sa last na tayo? Bakal, jersey number 30. 24 second shot lang. Manggubat. Down to ako sa score. Last na yan. Iba na ba? Down to 20. Ano yun rin? Pasok. Okay, nakuha ni Mr. Dandan. Pasok, Mr. Dandan. Last 1 minute and 30 seconds. Manggubat, nagmamadali si Mr. Manggubat. Manggubat po, okay. Nag-agaman na po na. Nakuha ni Mr. Aleo. 24 second shot lang. Down to 20. 15, okay, may foul. 15. And 10. 9, okay, may nabasa. Nagkaroon Mr. Chugao. Okay, nasulat na Mr. Apple. Nakuha ni Mr. Yap. Yap na kapatid. Okay, ano yun? Foul. Manggubat. Imbanibal. Pass to Chugao. 24 second shot lang. Yap. Down to 20. Yap. Hindi pumasok. Nakuha ni Gu. Hindi pa rin pumasok. Manggubat. Okay. Ano yun lang? Minus goal ni Mr. 5 seconds. Manggubat. Yes, hindi ko pwede. Nagmamadali si Mr. Manggubat. Okay. Down to 15. Okay, nasulat. Nakuha ni si Bakola. Bakola to Manggubat. 45. Manggubat to Bakola. Bakola to Aleo. Okay, nakuha ni Mr. Chugao. Chugao, nagmamadali si Chugao. Wicket, pasok. Mr. Last 35 seconds. Last 35 seconds. Okay, last 35 seconds na matalo. Down to 30. Bakola to... Okay, Bakola, pasok. Last 25 seconds. Score 14, Gagya,
Okay, pasok. Last 22 seconds. Kaya. Ya. 20. Nagagawa na ito, nakuha ni Mr. Bacolod. 50. Okay, may foul. Last 15 seconds. Bacolod. To Aleo. Aleo, pasok. Mr. Aleo. Last 10 seconds. Hey. Ikaw, malamig si Mr. Ikaw. Pass to Mr. Yan, si Dandan. Dandan, pasok. Last 5 seconds. 5, 4, 3, 2. Last 2 seconds. Okay, last 2 seconds. Ikaw penalty. Keep perfect. Last 2 seconds. Binigyan na pala siya si Mr. Karya. Ang nang throw. Oh, hindi pasok. 1 time, Mr. Referee. Okay, fine na rin. Ang atas. Deal. Okay, pasok. Mr. D. Last 4 minutes and 57 seconds. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Naghanap ng sabi Sally. Sally. Hindi bukas. Ito pa yung isang magkubat. Magkubat po Karyaman. Karyaman. Ang pamagaling sa Karyaman. Pass to D. Pero hindi bumasok. Okay. Nakuha ni si Sugaw. Sugaw ito yan. Yeah. Pass. Okay. By foul. Si Mr. Bacol. In New Jersey. Players. Back to New Jersey. Panulas. Okay, jumper reward. Last round. Hindi pumasok. Okay, nakakawalan bola. Nakuha ni Mr. Bacol. Bacol, nagmamadali si Mr. Bacol. Hanggang sa number 30. Okay, nasigaw ni si Ganda. Ano yun yun? Sige lang, Kaya, practice 24 na seconds shot. Varsity na Okay, sunod. down to 20. Bakul. Bakul, nagtatamang si Bakul. Today, they are power Mr. Day. No good. Ako ang Mr. Sugaw. Sugaw to Mr. Yak. Yak pinata. Bakal, pasok. Mr. Manda. Okay, last 3 minutes and 59 seconds. Stepping on the line. Bola sa team total. 8 seconds. Yeah. Hindi masuk. Nakuha ni Mr. Karyaman. Long pass to Bell. Hindi masuk. Nakuha ni Mr. Ganda. Ang galing daw ni Mr. Ganda. Dandan ako. Ano yun daw? Stepping on the line. Bola sa team total. Mabilis sa inyo oras. Check lang. Dandan. Dandan. Pasok. Mr. Ganda. Last 3 minutes and 28 seconds. Score 19 deadlock. Okay, Bakol. Nagmamaling si Bakol. Bakol at today. Okay, hindi pa rin pumasok. Bakol ito Sally. Sally ito, okay. Gusto. Bola sa check. Down to 20. Karyaman. No good. Nagmamaling si Bakol. Bakol at ito. Okay, dito. Okay, hindi pumasok. Bakol at ito. Okay. Okay, nabilis sa inyo. Pengakuan si Bakol at hindi pumasok. Jumper. Last round. Pasok. Time out ball. Ang team Pepe. Tujuh, 24 second shot. Down to 20. Double dribble. Kaya. Jersey number 31. Two Bakol. 24 second shot. Down to 20. 15. Kaya. Power move. Hindi pasok. Okay. Minus 12. 15. 10.
Okay, jumper prepared. Pasok. Ano yun eh? Uy, shit. Okay, kuanong ta ba? Huwag kami nasamok sa kuan ba, players. Nasamok lang yung sa nagawas. Sige. Hindi kamo pa may hindi magumot among araw dre yung taon. Ang dili nila po sa sulod. Magiyong ninyo. Kami nga taga-kawayan, hindi kamo pa hindi magumot among araw dre. Ha? Ya. Maliwag lang dito. Okay, para mahuman among kuan dre. Dapat isa. Okay, announce na ako to. Isa to yung pupunta sa grupo nila sa araw ng luman. Pumulta o 5,000. I-announce lang ako daan. Sige lang, sige lang. Warning ulit. Maliwag lang dito. Maliwag lang. Announce lang ako na. Nakasugal ko. In 46 seconds. Bakal, yang pass to... Bakal, okay, hindi pass. Nakuha ni Sir Ubiki. Okay, nasunggan ni Mr. D. Okay, ang nama ni Mr. D. Paso, ni Mr. D. Bakal, okay. Ubiki. Dandan, okay, nasunggan. Nakuha ni Mr. D. Pero, hindi pumasok, okay. Manggubat, kalau itu untuk manggubat, okay, may foul. Figural KDT. Pasok, Mr. Nabigyan sa inyo oras last 2 minutes, 4 seconds. Juga, nagtawag si Mr. juga untuk dandan. Dandan. Dahulu. Nakuha ni Mr. Karyaman, pemakalan, hindi pumasok. Okay, nakuha na sa Sali. Sali to Tugaw. Tugaw. Pasok, pangalawa ang PBB. Sabi dito para. Okay, continue. Bakal, ini the ball. Second ball, second chapter. From Bakal, down to 20. Okay, pasok. Kalau nanti kami pas sudah dia. Oke, sudah. Bagus sekali. Dia harus sudah. Sudah ini. Sudah itu ganda. Dia masuk. Oke, dua ini. Ino. Dia balik masuk. Dua bisa dia. Sama dari sini sendiri. Menaksa pas manggubat dulu. Pasok, misteri. Last 1 minute and 8 seconds. Score 33-21 in favor of PBB. Dandan. Ya, oke. Countdown tayo. Last 59 seconds. Coba. Sudah sak, oke. Super ball. 55. Sali. Pasok, Mr. Last 53 seconds. 50. Bakal itu 45. yang paling Mr. D. Pasok. Last 42 seconds. Gunakan Mr. Ya. Round 2. Ya, yang paling Mr. Ya. Pasok, Mr. Ya. Last 79 seconds. Oke, last 9 seconds. Manggubat. Binibing na ball. 45. Pass to the. Meron ang naman dari si Malaksak. Pasok, Mr. D. 31 seconds.
bola sa tim Pepe. Ya. Pepe. Pas ketiga. Sudah turunkan. Bagus. Bangkan itu. Bagus. Down to 20. Bagus. Pas to Bakal. 15. Bakal nak mengubah. Oh, ini bagian paling. Mister. Last 12 players ang nabilis ninyo. Last pasok. Juga. Dua. 9, 8, 7, 6, 5, Dua. 4, 3, Bakal. Oke. Ini pasok. 1. Masalah. Oke. Saya. Ya, dia bakal diseriak dan bawa dia semelaksa. Pas tu kita pasok. Bisa juga. Last 4 minutes and 50 seconds. Bagus. Bagus. Jadi kalau saya tak cek lah. Tira! Dan tutup. Putih. Nabuha naman kayo. Last 4 minutes and 32 seconds. Tira, Dol. 30% na check lang. Down to 20. Bakalot. Hindi pumasok. Okay, nakuha ni Mr. Bagay. Pasok. Mr. Bagay. Last 4 minutes and 19 seconds. Time out. Time out. Bakal. To Bosili. Okay, ini dia. Bakal. Tumpa dua. Pas dulu. Dua. Hindi pumasok. Bakal Mr. Bagay. Last 3 minutes and 57 seconds. Magbuhat. Ya, to Wiki. Wiki, nagpapalala sa Wiki. Ay, nakatapos pa. Okay, magbuhat. Ako rin siya magbuhat. Okay, magbuhat. Ako rin siya Wiki. Paul. Ya. Ya, nagawa na rin si Mr. Ya. Last 2 minutes and 23 seconds. Magbuhat. Pwede ko sa lanchat na. Dua, nagawa na rin si Mr. Dua. Dua ito, ano? Karyaman, paano mo? Okay. Magbuhat. Dua, paano mo si Dua? Okay, nakuha ni Mr. Ya. Ya, nagawa na rin. May pa. Sa tigas na rin. Unang pa, Mr. Ya. Dua na rin. Janto. Okay, dressing number 30, dribbling the ball. 21 second check. Down to 20. Turun. Karyawan. Tahu bisa karyawan. Okay, di pasar. Makan di sini. Sudah tidak. Yak memang atas kau. 21 second check. Karyawan. Last 2 minutes and 35 seconds. Nagawangisi sa Wiki. Naghahanap ng lasahan si Mr. Wiki. Ay kay Mr. Bakal. 24 second shot. Down to 30. Okay, nakagawa ni Mr. Last 2 minutes and 16 seconds. Bakal. Ya. Hindi pasok. Ayan na. 7 seconds. Ayun, nagmamali. Okay, hindi pasok.
Score 40-42 in favor of Team Purple. Ang Jenny na ba, Jenny? 42 in favor of Team Purple. Jenny na. By foul, so good. Okay, nakuha niyo yung Bacolod. For Karyaman, pasok. Last 1 minute and 43 seconds. Score 42-45 in favor of Kilikili. Defensive foul. Karyaman. Okay. Minus 1. 30 seconds. Okay, nakita ba yung mga sa play? Ayun, nakuha niyo sa Kilikili. Baba ito! Kilikili ng foul. Last 1 minute and 25 seconds. Bakal, sorry. Here to Bakal. 45 seconds. Down to 20. Okay, so 46-45 if you are feeling perfect. Here, pasok tayo. Dapat. Here, sorry lang here. Tulang to, pasok. Hey, malapit na po tayo mag-countdown. Nabigay sa inyo oras. Last 1 minute and 1 seconds. Okay, jumper to foul. Tayo to. Diba? Nagbawa sa diba? Sama na? Last 48 seconds. Last 48 seconds. Okay, pasok. No good. Okay, Karyaman, pasok. Last 46 seconds. 45. Last 37 seconds. Buian man. 35. Pass to Bakal. Balik ke Mr. Bakal. Down to 20. Karyaman. 50. Karyaman. Bakal. 7, 6, 5, 4, 3. Okay, pasok. Last 3 seconds. Time whistle. Karyaman. No good. Bakal siya. Yak ng mamang siya. Sebelah sa akin. Yak tubig. 25 second shot lang. Tubig yan. No good. Nakuha ng siya. Bakal. Bakal. Okay. Hindi sugal. Sugal sa siya. Bakal sa Karyaman. Batas siya. Pass to Ali. Ali, oh. No go. Bakal sa Karyaman. Karyaman. Hindi ka ibasa. Bakal sa siya. Juga okay. Bakal siya. Last 4 minutes and 16 seconds. Okay, 30% shot. Down to 30. Tuyo, nagmamagay si Mr. Leo. Tuyo ito magubat. Magubat to Leo. Down to 15. 10. And 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Okay, nakuha sa tugaw. Tugaw tulak. Yang Last 3
Pasok, bisa magbubat. Last 3 minutes and 32 seconds. Mala pa isa ni mo. Score, 57, Isa ni mo. 51. Simula 52. Tugaw. 51 satu. Ano? Oke. Bukan tuh. Magbubat to pakai pasok. Last 3 minutes and 10 seconds. Dibunti, dua, bisa dibunti. 24 second shot clock. Down to 2, ditangkap. Bola satu. Tembak. Oke, bagus. 11 seconds. Dibunti. Last 2 minutes and 53 seconds. Kesini. 24 second shot clock. Bakal. Down to 20. Down to 15. Gasol. Down to 10. Ang bilis sa inyong oras. Last 2 minutes and 38 seconds. Siniway program out, Mr. Abdul. Oke, sekarang Norwood nakuha si Maggubat. Maggubat to Alon. 24 second shot clock. Down to 20. Maggubat. Down to 15. Down to 10. Oke, bagus. Now pass kemudian gandang. Nakuha ni Sir. Last 2 minutes and 12 seconds. 24 second shot clock. Palitag cook ba? Down to 20. Palit na. Follow through and pick pressure. Oke, bismillah. Bismillah. Sumaksak tanpa lulus bismillah. Oke, bismillah. Tanpa karya. Maggubat. Bagus. Last 1 minute and 51 seconds. Oke, 24 second shot clock. Down to 20. 15. 10. Ang And laban. 9. Jangan. 7. 6. Oke, bagus. Ingat tutugaw. Tugaw ng bawah di sebelah saat. Pasok, tutugaw. Last 1 minute and 28 seconds. Oke, pakai 24 second shot clock. Down to 20. 15. Ang kalaban ko'y My foul. Last 1 minute and 16 seconds. Out, Mr. Tugaw. 10. And 9. 8. 7. 6. 4. And 3. Last 1 minute and 6 seconds. That, verse number 9. kalaban ay Pass to Ganda. Ganda. Bagus. Lakukan mesin. Buat Mr. Desto Maggubat. Pasok. Okay, kata na po tayo. Last 50 seconds. Oke, last 20 seconds sa talo. Foul. Pasok. Last 4 seconds. Pasok. Score 60-65 in favor of PDP. Pero dahil sa mga tagpag, may foul si Mr. Tugaw. Last 42 seconds. 42 seconds. Kayaman Tugasin. Pero dahil sa lang tagpag. Tugasin. Maggubat. Turbakal. 25. Maggubat. Gandang. Last 7
Tugas. 10, 9, Wala na. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Double dribble. last 3 seconds. 3 seconds. 62 in favor of PDP. 2, 1.